Узы отаһың, сайыл оралек. Хүндіті радишагнакшат, сыхыдам жолғынудымны ургыл жылғыр. Ағары долдинда мұхышыбыры болың хорин эмғуды удыр. Мұны маны студияда Элшар бурят улысы сайылы сет. Туғынымны талың туру. Басқыды нүгін сылма бұйттыйна боғад бені. Сағалжы боғындытны байрам ұдылынып де амғылың ұдыремінді? Сән да, сайнуд. Мені түрлі зоң, мане мұқыршуре зоң. Би ехы байыртевенім, сарионы намай орежі бурядыфым ержі хоржы уитта, мұны юхы живенді хыдырын ехы байыртевенім. Но тет шатхара хоржы уфылю, да? Сама башты на биды илыңгая бурят фэм, би ехы байыртеведігве илыңгая ихилжы байхадымны мане мұқыршуре ұдырые ехы дымжы інті халун байрамуну там жолха хусылты бенеп тигет турушин асодыл. Ины хойыр менга хорин оны икилкин урдытета долга ханта сойлы ахлабарида олың тусубут байыны гыжы. Дедіні тахлы упшыны тарахын ушыраға бағайны тусубутны хобилыгда тибіш ажыл яволыгдар мұны дыры сойлымны талар ямыр ажыл яволыгды жывен гыжы. Ina коронавирус упшын болжавай хыдырын орынго хобилғануды манны ажалда арулаймапта. Тегет уже февральға на хобилған исілі февральды тірі грипп болот. Бидің олон театрнутта илдівен ухивудинге уже февраль со, уже ухивудты зарелығын ухивудинге спектакльнуды, ухивуды мероприятинуды уже болғожы сілеймде. Тегет мұны дұрвудыхе хара уже маны театрнуд, маны учреждениянуд, цирк, филармония, театр Байкал, же худылнуй, концерты мы, спектакли мы хынуй, алын күні соғылуынуй бде, вообще хынеші соғылынуй бде. Тегет игет байхадары ехы мовайны манда, тегет, яхапш тегет, Тегет инне коронавируса исилхидерин горван хара бидин прогнозировалам де их же худлунги байхаб де же горван хара жаханам де мұны уже дурвутте харымны ошова тихидери мунга неши талахар хо бидин министерство хада хо таалжы хидишнең мунга бидин яхыбип дегіжі гарзы болағыжы гарзы біші ямар юмы да алдықыбип дегіжі таалағым де текідері бидің горвын харсы гошын душын горвын миллион бидің абжы шат күп дегіжі таалағым де түрі өрінгі түрі план финансово-хозяйственной деятельностинга хо планы тайылжы нежі харжы таалқы дәрімні теймейім болағын тегет нядынды ненгі түрі горвын хары апрель, май, июнегет харқы дәрімні Тавин дурвун миллион ина харнуто мане учреждениянут зягаһын алаһын одын худыл хидеретер платные услуги гыжы хидере тавин дурвун миллион горвун харса алаһын тегет муну ины жылды уже дурутте харя байыныпте тегет ажылны явжыл байны хемда все равно тет хунзамды бидин мунго тулжыл байынып детер зарплата я унгану гипте хунзамны сойлы ажылшыдны мунго гыр хожу балкой тегетлы хидиш ябу тет одынго тер ажыл хыжыл байны хемда репетиции хны тренировка я циркымны тренировка я хны балетымны нигудырши байга хаже хо мутха хемда тегет тема ажылты хуншни тегет бие тренировал жыл я жыл бэхим тихидери мұны дұрутте хара япхадеріні июнь со ху отпусканда амаршалғады ху тавябде мұны амаржы июлин далате харың донды со уже гаржы хилхы тихидерил шины театральный сезона был даже хилхы маны театрнут тет библиотекамны хайы ху негде библиотека, музейымны негде жахын күнүдір аролынып те читальный залы шо ажал жихлеуи, тегедлетірі
в основном онлайн, тэгээд мөн хүн ирээд ном юм авна. Тэгээд номоо хөөргөө тушаах дээрээ бидэн тэр өөрөнгөө обсерваторнууд ихэвч тушаагдах номны 5 өдөр хөөшлээд 14 өдөр болтор хубаягдаад тэр обработка дорна. Тэгээд мөнөшо ямар манда юм байна бэхэдэг задачах юмго мөнө ху театрнууд мне гарж шинэ театральный сезонд былдых дээрээ юм в целях экономии юмго бидэн на правительственные мөнө на театрнуудны ганц первоочередные расходы да мөнгө тарахын яна согласие угох имго тихэдэрэ ганц зарплата да коммунальные услуги тэрл орол самый юмдэ хо мөнгө угныбди тэгээд моно гархадэрэ постановка да хая тэр коронавирусын штабты хылжы согласие авапти моно на постановку да мөнгө ё гаргаж ихэлхэбди юнды бэхэдэгөө юуны коронавирус этерин саганда болох дэрэн намарта ажалда гаржа театральный сезоно нэх дэрэмнэл мунул яжа хилхэ былдыжы хилхэдэ самало время волнахим тихэдэрэ князь Игорь гыжы мунудыр муно шина постановкада федеральный мунга 10 миллион бидин Россин грантда хаваджы муно шугет венапте. Тэрне театр бүрдэ каждый театрнел хо оринго мунгте оринго постановкте. Гол ил шухала шигулыр мунгын дамжолыкта вышхе танат баха хылных эмтеде нейролгынуды былдыжы илхин тулда мунгын федеральных имшинге ушошугет шигулыктхе вайныгыжы ихыл әңгеші насайлай халваридымны ябахы бышхе ажыл яболыкты жыл тигет шо тренировка репетиции шбала хада бидин ныгыш учреждением мым байгагы орынго тэр мане намай санут орынго ажалтай хамык тэр шыны намноуда абжы гырте авашыжы тэр каталога юмрога хо оролна ажылдаш ержы хогагы хада гырте хожы хамык ажла яболжы байгахимда тэгээд музеймне баха орынго выставка юмахо былде тэгээд хо ихыл ажыл ябагда тэр интернет сайтыну деур онлайн гарга тэгээд орын харагы одон харагыта театр Байкалымны ихе хонин юмдудихе тэр хатар живе гадла урогу де живе гадла хуни тэр им хатарда хоргонып дим хатарда хоргонып живе челленжда хаваад живе челленж не живе тэгээд хул хэгдэ тэгээд мане номой сангахтэт нэзэргэ шууд ханагдашна ямар их уйлах хэрэг болоо гэшва үнэхэднэ номой самнэ ашины байшинин ашыгылды тушагда им множил шины тэр корпусмны мане ундыхны бурят ундыхнемны бурят улысы ундыхны номой санныгы шины корпусмны негдывы тихэдэрэ арвынемын наймын жылды бидин ябжы ихы ажылхыжы тэр юң программа Россин гурны программа культура России же хоргын оролжы тэрэмне 11 онды орогдхан байга тэгээд ямар жылды хорго гаршин байга юмда тэгээд 18 жылды онды явжы бидин хорго оролап тэгээд 19 онохо манды почти миллиард мөнгөн ирэ тихэдэрэ ерхэдэрэ энэ жыл бидин нятонда ихэ ажылхыжы уксманы Винстрой ихэл тухла тэгээд ихэ гоё здание тайлвапти тайлхадэрэ тэр хоошин байшин сого хамаг тэр олон миллион хо дэш номнуда хузожы
тэр шин байшинрога орж мөнө 21 онд 22 онд тэр хуушин байшна реконструкци хийж өшөө 500 миллион гаргаж ремонт хийж реконструкци хийж 22 оны хөлд бидэн шипшиноры одол ху хам библиотекамны хономой самны барик даже шипшин болох хушинул хибде Гүрш ямар их хэрэг хэгдээгш их түүхдэг ихд болох утха шанар ихтэй энэ яхан мөдөслэтнэ хойна сама баштына яхан до радио шагнагчта дурдхам нэгу на булдэт венэпте танад хэтэх юмдэ баавай мухшурэшхэр тэгээд игш ах хоёр нэгж гунгачмитвэ Анатолий Андреевэ Захёхан до Галина Шайдагбаеваға гүйсілгідора сериарда артист Галина Шайдагбаеваға гүйсілгідора тайпхамнегу ямар гойдун кешіп тай Ölgülüm, ölgülüm,
Сайыл оралек. Хүндэт радио шагнакшат муну маны студияда бурят улсы сет тугнымне талахагарвалтай Сайлма Байыртуевна Дагаева ерінхе хорылдомны ургылжылғор. Сайлма Байыртуевна намда удадыхя содылвайна жылы хилгер олың-олың кымжы еболғынут имхитхікді жылвайны кешапта. Илыңға я Кремлин ордында. Сағалғын ехі байыр ехі ургын ділістегір ұңғыру Ой, коронавируса ишилхин орта бидин успел выгешипте, шады выгешипте, Кремлинга их концерт их, одол Расин гурне, сама их тайзендеры, Кремлин тайзендеры, мане бурят улысы хамак артистыну дашыжа, мане ундыгне музейн выставкыну дашыжа, хамак зано байырлол выгешипте, ашхадере Хидишнің алын күн почти горован зон күн ашвабде. Тегет хойыр удырсо, репетицуй, танегдауй тезіндері. Аяр тірі томыз залсо, дало мянгын күн тірі зал сорныпшта. Тегедері хойыр дұрсо, арвын дұрывын мянгын күні орды, бидің гаржы, орығы харолжы. Она бурят улысемный сойл геше, ямар геше бгеше, самы дейжин харолже, сысыр геше, хамак мане Москва да Петербург да бәйді қалдуд, Тываха, Хальмагаха, алынқын Монголға хүндері тегет, Ордуд алынбайға Москва да худылдық, ажылдық, алдуд ержі, ямар ғайым бала гешіп. Көрішке, қансашке арвын дұрвы менгін үні бұйері байғат қарақшыд болны кешіпті. Текіді олынды мұдесіл тарағыды кіріксілнұд хыды олың зоннор саса кешіпіні әхін тоғылты концерт нады. Мені қара түскіді, хойырдыр выступала көпте, хойырдыр со нүгідіші удырттын şu yung repetitsu getir scenimne buhuldur tiril hayır gorun durur bidin yağın bidim hayır durur arenda vapti tihidere угловырынлы tir хамак сцены юме тавже хамак юне юге декорацию да тавже тигедлы репетициях временныш сагымныш балауы тедлы сразу гаржы мане артист нот гаржы хатарады улахымда тихидере ихыл сдержанер, нэгдэж удирт нэг сдержан байгаа шанам нэг томо технор хоёрч удирт ямар хоёроо ямар энергетик өгөөшөв. Тэгээд хүн шондоо байгаа хоёрч удирт нэг ахаар демократичны публик байгаа нэг залуу шуул олон тэгээд мын олдууд нэг олон жирэ нэгдэж удирт нь ноёд хайнд ихэр байгаа тэгээд л нэг сдержан болгон ч бахал гоё болоо. Тэгээд ямар их тэгээд өвдөн манай артистнууд тэмнэ өөхтөн ямар гоё гэшв. Идэрэнэ хоханж явхагуда тийхдэ ошж тэнд хавада хамгш. Бүхэн харахын хадаа. Тэгээд энэ өдөрнүүд нь манай концертын болж байх өдөрнүүд тэрл өдөрнүүд улаан өдмнэ бах их юм болж байгаа. Тэр сагт февралийн дүүрж байх 26-ха 20 болтор түрүүшинти улаан өдө хотодмнэ хоёр их залуушулай фестиваль болоо. Нэг фестивалын саунд гэж муно сагай тэр виа ансамбльнуудэ муно сагай тэр хужимшуудэ аялгашуудэ залуу тэр современно дуушдэ хусогларжы фестиваль болоо. Тэгээд олон хотнуудаа Расин гүрнэ соглархан тэгээд эндэтэндээ ерхэнтэд Англиха их муно сагайд баха хужимы фестивалин менеджер ерже манайху группнуудыг харж тийхэд өшөөнөг тэр Уэльс гэж хотхоо ерхэн байгаа. Тэгээд өшөөнөг Колизиум гэж нэг форум Москвад болдог. Баха современно их фестиваль трены форум тэгээд трены ноёд ерж манд тоже хаваад жөхдөн ерж хуманы залушулы долдог залушулуды харж тэгээд фестивальдэмний хавааж баха заахи юм заага
хайшынгы фестивальда орылсхып, хайшынгы заявка юмы ухып, хайшынгы ориго продвигалхып, темы специально ырдым гоимда. Тихидере движ контест гыжы мянга хойрзу ухют согларагуда подростуд залушул Виктория гыжныга басхымби улаң удады баядыктыры хатырдык муно сагай хатыр современный хатыр задык тыры басхан Виктория гыжы Мункуева гыжы баханыга ихы тома бидың шатхара тоғылды кіп тетірі басқанда баха ихы фестиваль хыхын хатырдығай тыру дурнуттық хый. Тегеді Москвада бидың шо улыжы Москвада тыру дурнутты улыжы мане ины жыл на театр нудам на ихы конкурс нутты Расингурны хаватхавега тегед мане оперный театр юм оперный театр эмне балет алтын маскада орылсынқай тегет баледа харула ошы жы спектакля харула тегет бидың шоутры результатын хулежі беніпте талисман гыжы балет харулапте тихедері мане улгыр гыжы театрымны ошқы байгатыны коронавирус болот успел выгөпте ошы выгөпте но сентябрь сошқы тоже баха алтын маскада тегет Арлекин гыжы конкурсыда тыры Арлекин гыжы конкурсыны Санкт-Петербургда балдык тыры ухвутты харулдык театрну де домды тыры ихы хэн национальный ихы фестиваль юнга награда премия ихы ундыр премия ундыр премия ундыршаң тихіді баха ушул ажайы болған от ажыл хыргут хе болгды жыл байға илтың удырты зарюлаң баха ихы олын занай хавадылғытай ургын дылисты хымжинут бологышы бидің агу ихы илтың удырты хойыр ихы выставкынуды білдеймде мане ундыгыне музей білдей тихіді зарюлыгды жа илтың удырты ундыгыне музейді мұны тайлдатвайны ержі хархадатны болхы тегет ушымына художественный музей урлалай музей ихы хайхын бурят орың соргшыдай выставка негай горвын тома зал со ихы олың набухы нахнуты жылнутты зоргдахын даянды зарөлжі зоргдахын хамыг зоргуда хо харулыныпте тихидере мұныш зоргшы чиержі харжы ихы уйырны уйырхы дере юнгыны тірі хукшын хунут бухи нанаха ябахын харахын выставка хо хамыг назоргоды мытхы хунут хылны одоголыны харагдауи зоргот баяналыгы. Тегет мане искусствоведут, мане музей нериши хылны ныгыш харагдауи, ныгыш тавигдауи, харулыгдауи зоргода карагап тегжи. Тихидер одол сынте гое выставка болны. Болотет три выставкарны бидың их альбом каргапте. Художники Бурятия войне же. Тегет мане олың урың зурашыт баха дайында яванқай, явахын, дайында мордахын, дайын хаш еріхын, тегет ихы нырымжыты мане хымбайны года Георгий Николаевич Москалев же тырымный совет гурный герой, тихидере народный художник Бур СССР балахын, далындыр воңанда, тегет тырымный заслуженный художник России балахын, тегет дайынха ерет, ихы дайынға быштык көвеға, зортык көвеға. Тегетлі где-то нығза балжы хыдышным балжы зоршышлы, тегет тыры зорғодын илдвин Россин выставкыны тоху хабатты көвеға. Тегет заслуженный художник России балахын. Тегет бидың мұны ихы байырылынып те, мане художнигі ныры авжы хайы воскресенді, үңгірхін воскресенді,
тире танкер бункеровщик бугагуда Байкалы охындыры. Муну Россисо ганцахын тыймы судны би. Ганцахын тыймы танкер-бункеровщик. Тире танкер-бункеровщик мне явхадыри имени Георгия Николаевича Москалева. Мане бурят художники. Тире ангарска водные пути войны, куда Байкал ангарские водные пути тыдны танкер тихидыри. Тире мне явхадыри хамык тире мухайымы сололха аяр зорган зон миллион ходыш сынты тихдер арсин курсын нигыл тимы танкер. Байкал деримне Байкалымне охындыры бова, тединде битин тоже хавадап, тихувунин ерейхин, битин тера альбому художники Бурятии, а войне житерне былыглейхим тихувундын, тегет тера руководительден, тегет былыглейхим дитер танкерде, мане голова Алексей Самбович, а же они мероприятием. Тренды бидин їхи байыртевенепте. Тегет мунудр. Ушу тихиде сламштевна илтын удырты зрелже їхи онлайн тоголта концерт. Анкадрушин тие боло. Тиге тегет онлайн концерт 9 мая бидин хидери хамык илтын удырты зарелже юме харолха но дормный хуру. Бидин шутер архивная выставка был дехам биде. Архивна сборник. Мане министерство да шутер отдел архивов жибы. Тет мане бурят архив нот манда орнахимда. Орлсына мане сойлы халбарида. Тигет мане бурят улыс ямар ажыл хыгы шыптыр дайны удурнутты, дайны жылнутты. Ямар олонхун ашау ешіп. Ямар олонхун манды ержинді бұйем шлулы ешіптір евака госпитальнутты. Ямар олон зори хо былды жа, алы жа, шылы жа, хо соғлы ол жилге ешіп. Хо түренетірі документ нутсавайнах им архивна. Тихідері, мұны бидің шо ханнып Biz arminda handı kıpti. Indi tindi Mongol şaşkıdere yıkı alın yunudu bayna xemini hundışı xosimyanu tigir buldu muzey yumunda na mungın mungor xıhın zudxıl. Teget goyalta. Teget manda usun yundu bıxıdı gotur dayane bolxıdere xamıktırı алта мунгуё хусололж хотер лишь бы тен дайнды дил хептиге же хухун тушам байнахимда. Тихидери тим алын хамык с фронта хамык бышыгут Барсоеве бышыгут Казолину де бышыгут хотер сборник сумне аро архадере тигет архын тирис бышыгут юмды бидин гарагыжа тир артист нудара омшолапти. Тихидери тир онлайн концерт хидери музей сого тир зоргуудынгай выставкинге хажуды зоргуда харолхыжы артистнуда холгат бурят театры орут театры артистнуда холгат тир бшууды номшолжы тегет специально тир снимал дехин тир ролгуды табишвеже тегет в прямом эфире тир ехал опыт геши, потому что одно дело концерты я заранее бышыжы авад был дет зада гояго табихадери айнышын муну вживую гет амдигары гет сразу должу вехадери ондовенда. Танат сама бартуена монгол орнтухе дурдат. Монгол январь со хайыл каникулха январьская каникулха гаржавай хадыре би олаң батыр ошо дирейим бы монгол ошожы тихиде хайыл шыны сайды табядвега шыны сайт хидере сойлы ирдымы тамирей сайт болны маненик зампредшинде батыры былик йондын принлайныг жынырты тегет ошожы олзы жирейим бы тегет ныга удыр хахатсо їхи ажлхи дірегім би. Тегет, іні жылнуцо, ямар хамта бидің Монголте ажлхи вепте, ямар выставка, ямар концерт, ямар гастроли, хайшынғы жы бый-бый де тоғылай, дек жы хохоржы, тірі мане темірі оролжы,
оомба тихидере хамты муно жыл ямар план тепте ямар тусып тепте же хохоржет баха оомба тихидере хайшынгыжым монгол архив ашамба монгол архив оржы хохаржы хайшынгыжы хошин документ ну да оцифровывалным хайшынгыжы ерхин хунуди тургунор хиргин бутеним гыжы харжы тет хун зон трес илдвин справка мы ирхидери тре хархуленгуис тирл ородлы сразу тре оцифрованный хадер документ шутер былым байна былын тургун хубылдык дедлуг дене тет хохашин гыжы тре ажла яволным гыжы харжы тегет хандырхан хошин халхан документ ну да хашин гыжы реставрировалным хохарат ереттет хорулдып мане тет бурят улусы архивы ажалшыт тише ашыжы харжы баха опыт принималжы ху мане ашахамны ихыл дуртайгар байыртайгар хуюмы харол хылда тигжи танылсыжы характыжы иревы тигет сашта олон газар торжы тигет самый главный тра монгол сойлы орлалы университет оржы санин тогыз бакшытай олзыжы тигет ман юнды быхтыгу тинде мане олон бурят ухивут хорны хорхадере битер 10 мыңонда хайлсад болады вехадере ашажы танылсыжы бидин хорылдыжы тра университет рухидин ухивуди орулахмди тетр ухивуди гедла ирины хынгов деда яны хам биди ирижы харжы контролировал же вайнапти тигет ашхадеремне муну мане ухивуттинде монгол инструмент нутта хорна ивр буре марин хор лимбе тегет хатаршыч би дошыч би тег югер хем быхдыгу югер тохте быхдыгу монгол улус одинго мунгур мане ухуди хоргана бидин мунгу тинде карану гипти стипендия тулна одинго мунгур бюджетна монгола бюджетер хоржывенипти тегет хайр музей орот карахамба монгол ундыгне музей тегет багдыгыне музей хамт проект нуттепти тегет мунун сашаны коронавируса балахан бидин багдыгыне музей выставка сархаханнапти этнографический музейде хархун зондо харулха ой гонерхалтевеха багдыгыне музей экспонат бухунин гонерхалте байгахан тани самбе тигит таныдын хоролсол токай кылбыгы шыт мане улаң удыды баха мане хоролсол гаржыбайын сойлай албырды гаржыбайын аютытны диплом юмы апха барха сагын туда не коронавируса балхадер интердистанционно гедлхо юмна балнах экзаменне дистанционно балнах интернедер тихдере апрель, май, июнь год дистанционно хорбахам бити тихдерел их хундовенек жайлгопти потому что юнду быхдыгу хайшингет но физика, химия, математика ему можно, наверное, тигет. А вот хайшингет пианино дер, фортепиано дер натхава ухибут, хайшингет аккордеон дер натхава, хайшингет гара тапхава трени зажу худере ехал юмбайна онлайн аргар их хунды вена тигет бидин элгоп детре базымны электронно базымны му платформа тептик же трене элгопти тигет Урлалай колледж хобайха ушо мандатыр балетный колледж венахам хореографический колледж тыры баха хашингет хул гара тавхап хашингет хурхап хашингет бахал тырымны ихыл хунду болшат вена болхам бакшин гарара баржывай жыл загат арара баржывай жыл нёргын тавхи игет хула тавхи игет нёрга тавхи жыл ху харолных эмда дет хашингет интернетер харолхш тихидере баха олым бакшымны Олым бакшымны юты. Дорогу исныш тигет нахатей тигет баха интернет юмынды бахал хунды вена тигет но тигет тижлы гадла дургывыл дида дургывып дитет муно жыл аяр далын дурвың шыны специалист ноте сойлы ажалшыды мане колледж искусств гаргава Урлалай колледж тигет
арвын горвын усибут теоретик, музыкант, душич, дирижер, зорокшит, дизайнер, худоды, худылхы усибуттыр, мане усибуде хортыктыр, орлалай хорголи, клуб, сайлай клуб, худылхы. Хунзон гарва химда, тихидере. Халаң. Шины тема халан гарба. Тигет сашта заримыш будин мане илдвин творческий вуз торха. Илдвин Расингурне, Москва, дыши, Санкт-Петербург, дыш Новосибирск, Владивосток, ошажывежа орха монохубыл живена, тед мане взги круш, Институт культуры баха орхейма абда заримыш будумне. Тигет заримыш будумне Саша дыши театр, мане ансамбль да ажалжа исилхы. Тихидере, но амжалтые мане ухибутты гарахан, ухибутты хусыным. Сама баштыйна муну баха до дуртхае радиошагнык шытта хуне зыргы хун игел тару болнайны далежат гарахан аютытта ихы тару оперымне ихы дошын Максим Раднаев гуйсытхына угын Гунгачиметовай хужымын Владимир Дамбаевой. Зерге хум болоболши, хулыгеде же мори унабалши. Хулыг моришни урелданда, зуле баррин ерже, худоню тага зор холоба. Худоню тага зор холоба. Зерге хум болоболши, эмнигеде же мори унабалши. Эрхим гуйвешеш урелданда, зуле баррин ерже, эхен ютага зор холоба. Эхен ютага зор холоба. Улызы отаһың, сайыл оралек. Хундата радиошагныкшат Бурят ФМ Волдинда мухшыбыры болың хорин Бурятуде удырургул жылгор сыхытам жолгымне болжыбена маны студияда Бурят улысы сайылы сайт сайылымне министр Сайлма Байштуевна Дагаева Ерынхе хорулдого уржилулхымне Сайлма Байштуевна Ины сойлымне халварида ябых ебыш ажыл ебулык даже олың тота
барилганут та оритхылыгы шаптыда ундыгыны номай самнешье сангай ныгы пристрой ашыгылды тушагдагы же захабаринут худони тугудар сойлай байшынут баригдана захабаре хыгдыны тиныбызы Ажал явжалывайна. Ины харнутсо бидин ихыл ажал хыжы. Нётонды хыхын ажалымны муно гарширвы. Тигет нётонды олың заявкнуды хыжы муно жыл бидинге толы дусхыды хыдин объектнуды хынышите. Гансы нацпроект культуры гыжы. Сойлай ундыхыны проекттар бидин арвын дурвын капитальный ремонт хыныбди. Тегет бихан олхамне арвы юхын оного ишилит турушинти на федеральный мунгын на маны худоги сайла бешнуты ержевеніп шыда. Хызеш еті игжи ертіп көвеғайым. Тегет саштав шойны дальневосточный субсидий же программа тепте, муно президентская программа, на президентская субсидия жнырты. Тренер биден аяр найм гюмы захны хыныбде. Тегет муно шо иныжилге ишле комплексное развитие сельских территорий же, современный облик сельских территорий же. Тренер хойер баха сайла бэшин захныбде. Тегет иныжилге ишилже баха турушинтие на ухбуды урлалай ухбуды хургольноды захажишил выбде. Тырымный эмшикте хрикте юмынгайшы, потому что на ухбуды урлалай хургольнодымны хуны юнутара, муниципалитету тара. Тихидере, но хайшингет голова эмагуде голова хайшингыжы Ханданова тигедле зарме юнуд яхалхен ямна яхалхен тигет но хледу ухулу да мунгнудин гет ишле хада нацпроект культуры хеследле множил биден хоре хавгыжы тункне эмагай захавыпте уже захагдава тигет закамне хуртагыжы нютакты хыбде. Тегет сылынгин эмеге хойыр нютакты гусино озере ташыргыжы. Ташырда аяр 10 миллионор захактыва. Гусино озере 10 миллионор захактыва. Тегет Кабанска районы Клюевка Орлсова. Мухоршы времени эмекті хойыр село Орлсова нютак хугуты хаши хойыр. Хугуты дымны 5 миллион 5 зоғар. Хашидымны 2 миллион зорған зоғар. Тегет хыжынгыды одынгыжы Ирдыкамный районны дом культуры баха захалбриты орыба. Тет хори нютакты хори эмекті тегдеді Удинскіді. Хойыр ремонт олова. Тегет барғыжыны эмекті Байынголды Орлсывы мұңгын. Тегет Саша Курумкандымны. Курумканды хойыр баха нютакты арызгуң сохули хойырты Орлсова и Северобайкальска эмекті. Село Байкальское. Тегет это дальневосточный субсидиор. Ехал мунгын аптажа аяр зон далын хойыр миллион аптажа. Тед множил со зон гошон хойыр миллион три мунгын сохан сахан нортымны ехал тому центр культурного развития. Будь живена. Тихидере улан удадымны бахадыр музыкально-гуманитарный лицей зон гошон наймын миллионор бодожевена юн реконструкция гдежевена. Тихидере Романовка, Баунтовска район дарван 10 миллионор, Муйска эмекта 10 миллионор, Тункынды мына хайта гылгыжы 10 миллионор капитальный ремонт гдежевена, Шимки гжы селода. Тигет Прибайкальска эмекта Нестерова гжы тынды юнин сайла бешнин шаттык дышу. Арванай хай шины дом культуры, тегет шатат мыно шинер барик дыжывена. И Ильинка же село Хумытны гутта байгылдалы ирхош хадырыл Ильинка гарнап деттірі тома селосо дұрывын мянгын кун байдык дұрывын мянгын хадыйшы. Тегедер орынғы югы. Ядында ашажы орынғы недур харахын ба. Тегедер нығы жақын нығы клуб, нығы кафе
под клубары арендовалат бейхин. Тэгээд муну тома юте болова, байшинте болова, тэр тома байшин уже билдигдете байшнин илийинкеде муну тарги болж байна. Душин 8 миллионар апхан. Тэндэн ху том участокте хамаг юм хөхөгдөнхэ ремонт юм хөхөгдөнхэ хул готово. Тэхэдэрэ Саша по развитию сельских территорий тэр программа сохо хойр клуб баха захагдана хандалагжы Кабанска аймагай и улус хужиригжы тунхне аймагай. Тэхэдэрэ ушу тэр энэ программа югэрэ хэм бэхэдэгу ушу дэрхэн автобус авшы болха. Тэгээд маны соёлой арылшыт тэнде энэ аймагот нэг автобустэй болха. 3 миллион нэг автобусын. Дыши детские школы искусств яхадери ремонтта орхадери Северобайкальский том дыши 23 миллион орылсыны и поселок Нижний Ангарск 3 миллион. Тэд манай мохоршуретер саган нуры детская школа искусств орылсыга байгат нэгза тэр таргигаар я успел бугай. Нэгза орж шады бугайбди. Тэгээд нэг буквально нэг 5 өдөр манда хүрөөгүй. Хожимды шо. Тэгэд има тэгэд хут толх дэрэмнэ федеральный мөнгөн энэ хамаг юмдэмнэ тэр автобус шугүйгөр музыкальный инструмент юмгүйгөр толх дэрэнэ ганц барилгы ганц захабаре толх дэрэнэ национальный библиотекатайгар муну жыл 656 миллион ганц федеральный мөнгөн орова. Мана бурят осы соёлда. Тэгээд ушу Саша хуруха урды жылнуудаа хашаа байдаг байгаа ба. Сам бүртэнэ. Им их мөнгөн федеральных хэмжээний. Им их мөнгөн гэрдэг байгаа. Тэгээд нёдонд бидэн хотооло 10 хүн хот энэ нас проектны хөдөлгөөлшлээ би бахад интервью дээр хотоолоод гарахан ба хамаг федеральный мөнгөн тоолоо тэр грант юмтэйг хотоолох дэрэмнэ 700 дэш болоохон 714 миллион болоохон ганц Министерство культуры бидэн оруулаахмж бүрээд улсдөө. Тэгэд мөнөө жил бахал тиймшрүү мөнгө оруулах гэж наярна. Оруулсаа. Но тийм программа тэгээд мөнөө коронавирус болоод цаашаа юм болноб да мэднэг гэж мөнөө 21-23 жилдээ бидэн өшөө нёдонд хуйлгээгээд байгаа хамж хуу программ руу ороод байгаа хамж тэд мөнөө тэр мөнгөний нэг жаахан болоод коронавирустай тэр хуу евро резервный фонд руу оруулах орхо дээрээ хамаг министерствонд хуу суулгуулнах юм тэр мөнгөний жадад мөнөө шинээр хуу конкурс объявлялаад байна тэр нэмнэх хуу шинэлх тэд юм болох байгаа бидэн хамаг юмд хаваадад л ямнаб тэр мөнөө хуу конкурсоор гарнах юм одоо хэнглэг шабда тэгээд шо Саша можно юуэ хорха бидэн тэр нэг колледжд манай Урлалай колледжд почти 10 миллионор тэр музыкальный инструментууд авнабди. Тэгэхээр ушо хоёр заигрэн и Северобайкальский хоёр тэр Урлалай хургуулд ухбуде баха 4 миллионор музыкальный инструмент баха тэр федеральный мөнгөн. Нөхөө хөлөн хорын юмны федеральный мөнгөөр оруулнабди. Шипшины хушмэ запсгут ирэх болна. Шипшиныхын тэгээд запсгуучи тэгээд тэр учебный материал станок юмдууд хуйрх хэрэгтэй юмдууд тэгээд энэ колледжинго юнда тэр өвшин бийтэй нёдомутэй хүйтэй баха тэр рабочий специально тэр хоори авабди. Тэгэхээр тэгээд Сашта бахал оролдох юм нөө 22 онд хуу авах юм хуу заявкнуудаа хэдвэнэбди 24 онд ямар школнууд ямар хургуулд авах хүү тэрнээ уже мэднэбди хөлдөн шо хөрөдөг юм ба. Тэгээд энэ тахалбшны тарана болж олон хэмжээ явуулгнууд хойшлуулгада. Тэгээд ямар юм хойшлуулдаг шүү. Тон первонаперво хылхыдыре алтарганымны нөгөө жыл боло. Алтарганна. Тэгээд голос кочевникамны мөнөө жыл болкуи. Тэгээд бидэн ханахамды шу может быть намархах юмугэ тэрэмнэ болнугуи.
тэгээд протопоп авакум гыжын ины протопоп авакумы хэн ну в общем шмышкуде наадам болхавега дургунзун жылы эмбайры протопоп авакумы зориулуктахын тирымне баха яхвегаим алын гурнхо индитинде Литва, Хиттат, Эстония, Россия хамакшмышгут манда ержиху хават хавега тирымне боло. Тед может хэханыга жахын юмхыхым, наверное. Америка ж я ердігін. Индитинде хул ерхвега. Тэгээд сурхарбан баатырдан геномне ху хайшашыгда, но балагы ины жил. Тэгээд циркымне тоже Всемирный день цирка отмечаться волхвега, тэгээд балагы. Хорем надамне балагы. Тэгээд поющий детство жыныга доши дошвуды саулулжа, хорнуды саулулжа, хетат хашия, расингурне, монголхо трени бахвега бдетримне балагы. Open air гыжын зонда бидин ихы гайы юмхы ханахамде ху трым национально национальный оркестр ну да газагаргат хунзонгет яват хархавега газага бидин площади мындегор парк юмн саурна атха ханахамде или Байкал дегор тримне балагы. Тед хамыктыр балагы юмденге мөнгө бидин ху тр коронавируста юм тушага хамде хоргын бюджет республиканский бюджет ху тушага бде тавин почти 1,5 миллиона ху хоргын яболабде. Тэгээд юм уло быхыдыгу бидин многоликая Россия же октябрь-ноябрь сухы ханныбде мане Россия гурны алын национальный оркестр нут манды ирхы ханаты. Тихидере бидин Оренгош национальный оркестр тепде Байкалы тэгээд национальном хужмуды надха тима многоликая Россия же фестиваль тырымный российский федеральный фестиваль бидин абхаханныбде. Тэгээд ихы быштык мане писатель нуде съезд хыхы ханныбде. Тихидере тыры съезде бидин Дамбашал Сараеве 25 жылды зориулха ханныбде. Мұны хорыл жымен хашынгет хыхвидегі же ямар конкурс, ямар фестиваль, ямар хашынғы же тыр съезді хыхвидегі же. Тэгээд мұны композитор нуде конкурс болжавайна шыны донуды бышит также. Оринып детихидере кушын таван хуны ходеші заявку годвайна. Тэгээд мұны Хунгалты сайты дәрі болжавайна, тэгээд шо комиссия профессионально ажалына, тэгээд в общем тырымный дуржавайна скоро тыр конкурсто объявлял хабдихын шуге быжы. Тэгээд тыр госпрограмм бурят хылны, ушо зорган ролик хымны, бурят хылындыры, залу хугжымшыды саулулжы Павел Карелов, Алагуй, Александр Самажапов гыжы, залу шулой саулулжы, залу шулайныга баха клипнуды явып ятбирал конкурс болова. Тыр шыны донуды залу шулы бышит тагыжы орежы, тырымны зорган гойы донуды это арвун қойыр дон дере, зорған донуды клип хыхып дегіжі, шылжы аппапте, дихы хэхын дону дере. Ну, тигжі ажалымна явжылывайна. Хороший, вот, сама постоянно осудылывайна, таны ерхин орда техна хылсете вега хамде студияда хунзан хонқадыржы осудынуды табек гыжы. Тед имы бахату хулор баловогуй, тибы ябыш еха элжеті озылғыда сама постоянно ваны олын тумын радио шагнықшытта осудыл табиха арғы балымжы уктыхы гыжы. Алғолықдыға тантай харилсыға арғы болымжы баяқы гыжы найдыға вайныпте тегет нүгіл асудыл вайны орынзы хелшыды холуан тайхабатай баха ихы олын тоты орынзы хелшыдны баха дырhe заятай тима білікті орын ұғы дархалқы тима білікті соң хомрай гышыпты. Тивышки хайды ины урынзы хелшытны бахал зарғы барыжы, бахал олың юмнудые хылдык тегет танытты баха уғы хылхы. Мұнығы? Бешінігі қойыр юмы хылхы марты жеп, бұл жүз белхім него. Арвың анда бітін Россизок жы проекты дарахымде.
арвнаймын онда. Тихидере би сытра сайылай форум их балтык кайым жылы буре. Санкт-Петербурге тында ашыжы тыры Росизотте би соглашение хаимде мана сайылай министерство. Тихидере арвнаймын онда манда тавы мудрор алың хүн 20 горгон гешхо 24 хүн гешхо их нырым дылхе дере их дылхеге нырым житті орын заргоды экспертнут хосолрахан Нью-Йоркин хетаде Илвин Лондоне Париж ха хутыр их биеннале их выставкну дыхдык алдут ерейм тихдере хонершархажы бурят улс юнгеші быжы харжы иржы инді тегеттедінтех бден корылдығымде Росизоте, что мане инді бурят улыстымны байғылай кураторсқа хорголи тәйлі елді не елді гжы. Тед мұны жыл бедін октябрь сөтірені хыха ханатевеніпде бұтыры кураторсқа школа не ханатевеніпде гушат хуни ержі тірі нырымжыты экспертін ержі хорғахын тірімні музейны делы современное искусство тіріні хо дымжулхы яволхы сашын. Теге душу бидин сентябрь со этнографическом музейду баха моданы скульптурнуды сололжы мотор юмыхыдык орынгарты мастернуды сололха ханатепте. Тед одалан ханыксо мотор скульптурнуды бутыхы. Тегет яжы хыным, яжы буты живеным хунзон ержы хархы балха. Тегет ушбудыши на орынгаре захялда хоржыбайхын ушбудыши сололжы хамтыхыжы, но тохолжы вайган дихы хэмбайга. Тима шо хайрныга ханинглим тепте. Иха ханин иха хрыкты хыргут тигедин бахадам жолжыш его мане тугнимне талын баха орон захялша Сергей Дажиев орон захялшыды. Холвани юдырда намды баханыга дабри гойман хулежил венепте танте олзажы харилсыха кусылты венепте гыжы. Ненин бедам жолшхио тигет радио шагныкшытта ханолого мане студияда бурят улысы сойлемне сет тугнимне талын туру ихнырнуде ныгын зандин нетага гарбылты дол олың тота нютхархитта тохатте хундытте бухуй бурят орненго сойле халбарие ургыжие бахын бурят арденга ундыхын голые барядявын бурядымны биликте бырхы удамашыдыны Ямаралар хылны то дружы хэнда ехацарена. Сайма быштывна дагаева ире хэнда хулежил вайхабте, октажил вайхабте, улзырыл вайхабте. Хэнда шагныкшытты, хэнда мана не тухарситта. Тиге тугысылдо мухошыбыр тазарюлан до табихымны инылда мане мухошыбыр Аюна Балданова долына угын гунгачметове хукжымын Зорикта Бадмаевой. Шарахын